agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino kinang silukan yak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torkuato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, kadwa na, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaduan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaduan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ana paulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Agmay-may sakit din nga umay agpiknik dito'y kalpasan na ipastor ko dagiti dingwan ko. Pakipot matlaunay nga minmat ni Orang. Amok matla kayat nak amakadwang agin didi pay laeng. Imbag kuma no awan anak may. Nalabas at talaga ti kinapakipot na. Mapanak pay ki day ijay surong. May mayat yag langoy ijay surong taad adalam. Nagpudot mo gabi ng ti panawin ita. Iswa kayat ko at talaga ti aglangoy dito'y karayan. Ha! Oops! Ha! Wow! Engkantada! Puno ka dahi ti bakit kita? Nakakita iti engkantada awaw sexy. Ay na! Saan ko mga agpukaw iti panagkitak no agtirimak? Ha? Uray ti rupa na. Nagpintas. Kung nagnulikudan na laeng tinapintas. Hi! Ha? Ha? Ay, nakita na ko ni Engkantada. Ay na, yak sabatan, maikotay dagiti sakak. Yaksan, makaandang. Umasinag ka dito Mr. Pogi. Ay sus, paasigan nakmatan iti ayon na. Ay dahil, kabaalam na ito, Turquoise. Masapaw amaw dayta nga Engkantada.
ka di mo tagdigos dito karayan, Mr. Pogi? Ha? Oh, pero may matanti pa ng mulmulagat mo kanya. Agkiram ka mo't Mr. Pogi. Ang mga numabulsat kan, tadi ka mo't agkiram apulos. Ay, ajak ngamin kayat ti agkiram ta mga nukla at ngagpukaw ka. Anya? Pudpudno ka kadimot laeng? Wow, sikse nga engkantada? Sa anak na engkantada. Tao tata. Ha? Ay, Mr. Pugi, kunamlatan saan tata? Tanagmaday adenggay. Okay, Mr. Pogi. Sikati makaam mo. Anya ka ditinagan mo? Wow, sikse. Agasam day nga awag yung kanya. Wow, sexy talaga. Wow, sexy ka mo't talaga. Kas kalaing kantada ta nagpintas ka pa'y. Nagmayat day tarupam. Thanks, Mr. Pogi. Anya nga tinagan mo? Siyak ni Dixie. Ha? Dixie, kunap? One, Mr. Pogi. Nagpintas mo't tinagan mo, Dixie? Sika? Anya tinagan mo? Di mo naamuan tinagan ko ta nagangaut. Saan may bagay tinagan ko, iti kinataer ko. Basta'y bagayo laang. Tapno amok, Mr. Pogi. Siyak ni Torquato. Torquato? Wen, nagangot nga rod tinagan ko. Sige. Pagbalinan talaangan at Torquates, tinagan mo. Wen, kaya't kula unay dayta, ta kasta ti awag kanyak dagiti gagayim ko kanyak. Sige nga rod. Umay ka Torquates. Aglangoy ta dito'y karayan. Wen awaw siksay. Aglangoy ta talaga dito'y karayan. Ibagam lang no di mo amuti aglangoy ta isuro ka. Di kayag na nagtata Torquates. Kabaalak ti aglangoy. Mabalen manong Torquates laengay. Ha? Kasta kumati yawag mo kanyak ading wow siksay. Okay. Awan parikot iti dayta. Manong Torquates. Apaw! Nagmayatan na denggan. Jackpot ti umay ko dito karayan tanam amo ka ading wow sexy Dixie. Nagapwam, kunak manunapan kan ijitalyer. Saan pa'y? Napanam nga road. Napan ko sinungat ni Torquato. Nakumpurmi kay bagbaga na kan ni JR. Apay aya. Sursuro nakit din iti saan nga no di anak ta. Ibagbaga na bagay kano ni JR ti agmekaniko inton dumakail. Saan na ka na bagay ti agdoktor? Ha? Apay ngay, akas na timbagbaga ka ni JR. Agbalangarod ni Torquato. Maluksawa kan kwa na. Maday ti sursuro na kan ni JR. Isursuro na kid din na saan nga agarapaap di anak ta. Saan abalay? Tani JR mutlaang ti agdesisyon iti para iti bagina intun dumakkel. Wayne, iso at talaga ti agdesisyon. Madi ti isursuro ni Torquato. Amumutan ni Torquato? Agpada kayo iti nonot no daduma. Apay nga pinagpada na kami mutan. Nagadayong agpada kami anya. Katwan mat, agpinpin na lastugan kayo. Iso nga agpada kayo laeng ka ni Torquato. Basta saan kami nga agpada. Malaksid ano aklo nam di tabagay makas ka ni Torquato ti asawam. Ha? Saan anya? Karkar dayo mat matlagayam. Iso saan kami nga rog nga agpada ka ni Torquato. Nagadayo adigaw. Tano digaw ko ma.
Siyak jay sinigang na may asim pa. Idintutan ni Torquates kat digaw ti pinapaitan na kanayon anapait ta kanayon nga minabiter. Saan? Anya kita sanan? Agpada kayo laeng adigaw ti pinapaitan. Na- Tauray si ka, kanayon kamot a bitter. No way! Sa anak ay pinapaitan, sinigang nga Lucia. May asim pa ako. Nanonood pa sa asim. Wan, may asim ka pa talaga. Agat alsumon taangot mo. Na- Iso nga ka agdigusan, maasim. Yay! Nanang, ijayak ay ni tatang ang mga rabiita. Tamang nagpasugdod mo na yun. Kat nagaduti na iluto dito'y balay. Mapan kapaylaang ije ayan na. Amoy mo ni tatang nanang. Agpasugdod mo ninday dyan. No, jak mo pa ni Jibalay na itarabi. Malangarod mapan ka iti ayan na. Angam saan ka kumaapa-impluensya iti anyaman nga ibaga ni Torquato kan ka, Gerald. Amok ngamin ka iti panagsasaaw jay amam. Ha? Apay kumang aramidig ti kasta, nanang. Kat amo matan jay amam. Ang mga nukomporme ti bagbaganakan ka kat pa-impluensyaan kamay. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Addan panunod ko. Apay kumang pa-influensya anak kan kwa na kat amamok una inti amak. Sa bagay, amamu kamutan. Mala, ingka nga rudan iji ayan na. Tama nga no di na kamauray kat siyak manan ti umay narautan. Kasta nga min kat ni Torquataw, saan nga agpampanunot, panagrik na kat iso akanayon ti agrabyadaw. Kan ag-agawag ti atensyon mo arumbeng kumakanaw nga ipaay mo para kan kuana. Kulang sa pansin ni Torquataw alaklakayan. Ita-ita pa lang dito'y karayan diksay. Awan ka diti planom nga agawid. Ha? Kwa, Mang Torquates? No awan ti pagawidam, libre ya balay ko apag naidam. Ha? Agpaiso? Kayat mo nga agnaeda ki balay mo? Una, kaya't kulaunay diksay. Ama, no dagungat nagnaeda ki balay mo. Awan, asino nga'y kumati ako nga'y Ti asawam, dagiti anak mo, uwano ti... dinagdanag taawan asawak. Baluak. Ha? Agpaiso? Wen, nabayagan an natay day dilumen nga asawak. Iso baluak nga rudan. Nawaya ka nga umay agnaed ijay balay kaw no kayat mau. Sige, kayat ko launay, Mang Torquates. Ha? Lukas ta? Awan at talaga ti pagawidam? Awan, ang pinagtalaw da kiti balay mi. Anya? Wan, nabambanog ka nagnag na. Iso di magasak di ti karayan na nagdigos. Apay nga ya pinapanaw da ka ijay balayaw. Kuwang amin, awanan ti panggadak. Katawanan ti maitad ko kadakwada a kwarta. Anya? Wan, iso agyaman ak launay tanamam mo kayo, Mang Torquates. Adamat laangan ti pakipagnadak. Una, libre pa iti panagnaed mo di balay kaw. Ading Dixie, wow, sexy! Aday ta, nawara-wara akong day titoy car ko. JR, anya tinal aramid maun. Tari ng rangkay mo mutanday tatoy karmaw. Istimarak, Daddy Pogs. Anya, rinang rangkay mo kalpasan na istimar mutlaang. Istimarak ka talaga, Daddy Pogs. Mekaniko ak nga rod. Ha?
Kat nga na dyan pagatang mo, hindi kada kami ni mamim nga ayam nga aparatos ti doktor. Manjak day jayan. Nay, apay ngay kat may atupay na dyan nga ayam mo may san. Dahil tayo ayaman, agbalin kan to a doktor. Jak nga rodan kayat ti agbalin a doktor, Daddy Pogs. Kayat ko, agbalinak a mekaniko. Madi nga raw. Ha? No kasta? Madidagi jay mekanikom ijay talyer, Daddy? Ugwa, saan akasta ti kayat ko asawain? May mayat na doktor ka, saan ka nga agmekanikaw? Manjak, basta agmekaniko ak, Daddy. Kasta ti kayat ko, jak kayatan ti doktor. Ha? Lugan ti kayat ko nga operaan kan istimaran saan a tao. Kasarita man ni JR tanatangkan ti olo na losya. Ang mga numasapli takpay da jay. Nay, apay ngay asaplitam katawan mo ti madingar aramiden na. Natangkan nga ron ti olo na. Di na kaya ti dumngag kanyak. Isa ang makaong-ungetak at talagan kan kuwana. Ipapilit na din dagbalin kano ang mekaniko. Adula amin kamot, Pipates. Ubing pay ni Junior, di na pay ambaw no anya ti talaga akayat na. Agbaliw pay daytain tun dumakkel. Basol ni Turquoise na itaw. Makita lang na ito talaga ang maikaktilukaw. Na, nagsasao ka, kunamlan adagaway mo ka ni Turquoise. Katno ko lapit ka. Mamin ano nakala kumamutan ngay nga iduron. Oray man ko lapitak ta na pigsaak. Ano pa'y taatiwak nita nga agin babakad ngam saloy damay. Sumardeng ka man. Ipakapitan kong topay. Ireklamo ko na kapitana orang. He, kapitana nga. Kaya't mula ang ti umasidag ka ni kapitana ta agpatsarming kakenkwana. Dayta tinabatad. Saan kit din? Aklo naman kan saan, mangar-aramid ka, iti pamuspusan, tapno agpapansin ka ni kapitana. Ay, saan anya? Imon mo lang day tata managatap ka. Nagpay sumat, nagbasita ba, nagreklamo kit din ka ni kapitana. Saan ka day akayat mo lang ti agpapansin ka ni kapitana? Kayat mo ti umasidag ijay inay ayat mo, iti kastaunay. Sumardeng kan lo siya. Nagadayon tinagturungan ti saritaan. Basol mo Naday talag papapansin ka ni kapitana ti pagalistuam. Wanain! Sige nga raw, nakon agpapansin ka ni Orlando. Bye-bye! Hoy, Pipates! Agsubli ka dito'y mangibabain ka agatal! Di nakapagan ano ni kapitana nga uray pa'y nga tagbogsot kahit isang wanan na! Mami, asino ti agbugsot ni bagbagayo itay? Ha? Adaya imbagak? Addamat, iso ti pukpuk kayo itay. Kwa? Jay natangkad ti ulo na alakay. Iso ti agbugsot, gapu iti kina-feeling na. Ha? Asino alakay? Ni Daddy Pogs lang matilakay ditoy. Iso ka di ti feeling? Ay na JR, made ti makibibiyang iti ibagbaga dagiti bakit ken lakay. Nang runa, nagsarsarita dagiti bakit ken lakay, saan ka makisamsampitaw, wan? Sa anak mat amakisamsampitaw, Mami. Agdamdamag aklaang. Dakis ka dito agdamag, Mami. Nay, saan? No kasta nga rod, asino ti feeling nga ibagbagayo? Ay kwa, awan. Angaw ko laang dayjay ka ni dadim. Joke only, JR. Iso adimon pampanunutan dayjay, wan? Dayta ti balay ko, ading diksay. Ha? Nagpintas mo't gayam ti balay mo, Manong Turquoise? Ha? Una, pinapintas dayta ti anak ko a maestraw. Agmay maysa nga anak ko dayjay. Kasta? Adagayam anak mo ang maestro? Una, adda,
Kakaisuna nga anak ko na ijay. Oh, kasta gayam. Ala, umay ka. Umunag tandi ta balay ikaw. Okay, manong turquoise. Ha? Nana, apay ngay ngawan meten ye kandado tiri daw. Adda ka di simrek dito'y balay? Si Kaman, manong turquoise. Asino kumangay ti simrek dito'y? Atang! Ha? Gerald, adda ka dito'y? Asino ti kadaya asimang pet? Kwa. Iso ni Dixie awaw siksay. Ti kabarbaraw a kabalay kaw. Anya? Anya ti aramidan ni Gerald iti panangyawid ni Torquato nga amana ken ni Dixie awaw sexy. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy ti makalawa sa pakasaritaan ana paulwan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika. JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais ken itimat direksyon ni Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!